Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ari Dengpen e-book Kangpu. Langhempia Long National People's Party Ratchari Asongamai Kangni. Nomati along Congress, APHLC, CPML, Lapen ASTC Asokboy Kangrai. Kardong pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Det piang kang corona war pen kang hapklag esek BJP Ratcharia song pen kiduk kelak rada to mapan kirap kapajara sai kideng doan pangrum si pini arboretum kam craft center along Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ranghang e-book impupon. Labangso e-book kang puamayalong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Alohi Sarpo Aman Pen Kachetong Donalong MP Horan Singbe MLA Dr. Numal Momin EM Amar Singh Tiso EM Raju Tiso MSc Richard Tokbi Pendanglok BJP Ratchari Klembangatum Chetong Don e-book kang puamayalong CM Lamkejai Panahut non malop social media long Penangan Pregjama Ratchari Asongatum BJP Ratchari Asongapan Thang Taklem Klesi Karbianglong Aradatumaphan Kapamang Hulok Pusi Akoy Wanlo Det piang kang corona war pen kang hapklak esek Karbianglong Aradatum Angtan Kachongda Damatum Kachebangji aphan Prejam Ratchari Asongatum Rabdo nang Jipu nang Pupipin Sita Tim Karbianglong Ahin pen Kicheng Si Lak Phora Suri Inko Rapli Lapen Lak Troxikebra Hinira Suri Troxikeb Ketom Kadu Kawe pen Kuti Photangka CM Relief Fund pen si Akerapi Dono Anparta non BJP Sarkar ahutsi Dipu Medical College ta Impupon Longlo যদি আপনারা যে আপনারা হে কুইটার মধ্যে টিম কার্বিয়াংলং সিএম রিলিফ ফান্ড মোক প্রথম তেওঁলোকৰ অনুৰোধ কৰিছে যে আমি বাহিৰত আছো কাৰ্বিয়াংলঙৰ বাহিৰত আছো আমাক সহায় কৰক কোন প্ৰথম তেওঁলোকৰ একাউণ্ট মই 50,24,000 কাৰ্বিয়াংলং টকা পঞ্চায়তৰ পৰা দিয়া হৈছে 5,000 ৰেকৰ্ডে কৈছে এক সপ্তাহ পিছত আমি Karbianglong Autonomous Council of তেওঁলোকক 72,73,000 দিয়া হৈছে হেতু Karbianglong Autonomous Council তেওঁলোকৰ বেগৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পঠাইছে Pregjama hamphang asongatum social media long nang sorsara rat ke chokche ki claim kidam ke mesen adimalong nang langchari donsi ke me kaheno nang jongdo nangji Lasi tim Karbianglong ke inut banghiniatum nang sorsara rat ke pherere bonta Karbianglong arara herjumo pensi ke do bomajok rada phan ke phere dok pusi lamthe jai pon আমি রাজ্যৰ সেৱা কৰিম ৰাজ্যৰ কাম কৰিম ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিম অটোনমাস ষ্টেটৰ কামৰ আমি কাম কৰি থাকিম আৰু সেই সমালোচনা অপপ্ৰচাৰ তিন Karbianglঙে ভয় নকৰে তিন Karbianglঙে ভয় কৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ হেতা ৰেখা তলত মানুহবিলাক আমি ভয় কৰোঁ দুখীয়া পৰিয়ালক আমি ভয় কৰোঁ Karbianglong ৰাইজক আমি ভয় কৰোঁ কিন্তু হে অপপ্ৰচাৰ সমালোচনা মানুহক আমি ভয় নকৰোঁ তিন Karbianglঙে আজি আপোনালোকৰ মিডিয়া জৰিয়তে মই কৈছোঁ e-book kang pupon ang theklake BJP Sarkar lapan tim Karbianglong angbong radaphan kopi pisi ke claim pipon ma vaidak pen kapachini ponja phansi radaphan ingpu pipon lo anparta kedamtang ASDC lapan Congress Ratchari asong pete non BJP asong pensi ke claim kedam ke ong government ke over kopi pisi sayang dengketeng laso putasi radaphan vaidak laksa pen kapachini ya phansi online non ke na kochini mobile amin da tu सब तक जो ट्राई सिला है मोबाइल पे नाम उलंग दे जे टीम Karbianglong पे बीजेपी गवर्नमेंट बीमा के क्लेम लाफे लाफ्रन 15 years CPML गवर्नमेंट दोनों 12 years लाफे कांग्रेस गवर्नमेंट 15 years दोनों कोला सब पे तंबाह होती नॉन टीम Karbianglong होते जो पार्टी गवर्नमेंट के दो निगम के थंपार चलना दिपू स्टेडियम की टीम पे लाफे तंग पे चलो नॉन लादा दो गोल लादा लासो आर्गुइटम
laso uditirom hulten teknok kate sayang deng tambar lote kuan ma claim ke dam lagi ratu ban waida class sakin kini ye balsi puno chapter Roshan Hanse report Karbeng Long Live. Assam Assembly election nangte bokong Ratchari Asong atum aphiong rada thengnu pate bokong lapen Ratchari Asong setami akimi nangklang bomasong si pini Karbeng Long lapen Meghalaya ahoy langhem phialong National People's Party Ratchari Asong mai kangni Langhem Phi Cultural Hall along Kaparabon Bangso National People's Party amailong Clean Free Hanse West Karbeng Long National People's Party Nimarli Maipi Sangpi Quinli Hanse Pi Pendanglok National People's Party Klembangatum Chitongdon Mayalong non Kewangji MLA election ahot lakha ingkoi baitha langso assembly pen kachapati dunji abangphu Elvis Timung Bangso Mayalong RDP dun Mayalong Aluhi Aman pen NPP Karbeng Long Maipu Sukur Singh Senar NPP Kongchun Bang Khonsing Tisotum Chitongdon Bangso NPP asonga kemang laki longri longpat lapen khaya phan kang thorpon henlo Athema Bangso NPP laki Meghalaya pen sekebang Athema Bangso NPP laki Meghalaya pen sekebang asongpu Maduta Chinilo Lapen Bangso song ke claim kedamta mesana jokse nilitumta cherap chito dunsi non ke bangchi MLA election ahot kachapati dunjia phansi bor ipon lopusi maya long ninje pon mane NPP party etum athema non si Karbeng Long ke chenga angkur sisak selam si main bang NPP party polote Meghalaya bang skema tu kontrak sama tim sama PA sama family pensi tabang sua party reform si piniani niltum Meghalaya ledu kostame kidam tang bang ke ongdung party long ke dudun lo tame through leaders mesen kontrak sama bang mesen penajok ini nilitum ta NPP long dudun lo Langhem Phi pen bersing tiso Karbeng Long Live Congress APHLC CPML lapen ASDC pangrompet bang pharoke thamra throxer kepra EC asongja podum BJP ki dunjui lake Karbeng Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hiaphan aning ka chithia pot pusi chepaklang pon Pini chiti ni phai inquire throxer ni Nomati constituency arlo parokha long kedo Durga Puja Mandapalong Preljama Party Jasmet Congress All Party Hills Leaders Conference CPIML lapen Autonomous State Demand Committee asongatum Bharatiya Janata Party asongalong kachapa ogdon amai parupon Nomati constituency BJP Mandal amai phu Jyoti Timung kachare pona mailong local MAC Karbeng Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Alohi Sarpo aman pen chitongdon Kita Abdullah masih perlu akan hidup lah kan alang itu sang same ini amal nak sang kerunta Allah berjakat kami ini alang kita mata itu sini alang kita lepas itu anak itu lah same jenongko kita tak perlu pernah lah nak sampai dah sana ni akan ada lah sana ada di mana sebabkan turut itu orang Manpeng Alohi BJP National Councillor Longki Phangcho Phuloni Constituency MAC Dorsing Ronghang BJP State Councillor Journal Ronghang Lapen BDC Amaphu Dhoram Singh Kro Tumpen Danglok Penang An Nomati Constituency BJP Asongjapo Songjapi Anparta Local MAC Karbeng Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hiaphan Aning Kachithe Bang Suri Aradatumta Mayalong Chetongdon আজি 391 ভোটাৰ হিচাপে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা দিছি তাৰপিছত ASDC আছে APHL আছে Mayalong Nomati constituency Sangkangalong kedo Congress All Party Hills Leaders Conference CPIML lapen ASDC Pangrompet Bang Pharoke Thamra Throxer Kepra Isia Radatum Local MAC Karbeng Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hiaphan Kiklem Kedam Aningka Chethe lapen Nomati Aradatum Aphan Kelangka Paching Barpon Thegapotsi Amethang Asong Penchi Odun Rentisi BJP along Ansose Jakong Kapathe Dun Japan Chepa Ogdun Lopusi Ajahak BJP along Kachepa Ogdun Abang Photo Lam Thechepak Langpon Renti
Congress, APHLC, CPML, lapen ASDC asongja potom, amethang asong che odun pen, BJP asong along, jakong horang kipidun thekapot, alohi sarpo, Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman, Riteshing hi ahin pen, kurwang thu lapen, kachurok pajerponsi, kebang jilang arni, akimi aban chipun pepin pen, ansuse BJP asong kapang tangpon thek jiaphan, king kam chujarpon rapet nang popusi, kedo an nomati arat domaphan, kachuningri padopon. 26 polling station do salah polling station along pen along 10 polling station along pen bini BJP kana dingete ma BJP declare kita kemi adone si pini ratu BJP ya along nang ke join do si ni tu nang ke join do la kuma fan si tamelo mo pen on head dong si tamelo ni tu bini joining program lo to si mo hang LCB board chairman national councilor Logi kanco tenceng lo kapen BJP klembang ini tentang nomor tiang kan alidara tuman sudah melo ini belek parti ben kewang along no family itu ninga kro pen alang itu man welcome kela sorting pen itu BJP ya family antu se angkan konsi gerak cari song la pen itu kalau han koson sikilang konsi alam pihak sudah melo itu Bon kewang ni itu mata lamcat pencing englo sampai nason iklim kita ni lam kami ini tu cingwai saya. Kabangan bang apa sah? Ini tu kadu be espar kadu be ini recorder ting be kilang kadu be. News Desk Report, Karbenglong Live. Tangte non malom so dihina mopan bertang ton poneksina. Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng si mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachio mapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihinamo piputhot birtar jupon theglona kindu ki ap kapathi lapen kindu anu ke jarpo akoi ki piben ki ongdung adai kawe akarbia to maphan kinep kangnang penang andolo lason si kedam tang chitini phai inkora phli arni ada por phai phli malom rongagora sarpo be arong amekar biren taro asopo biman taro phan kindu anu ke jarpo akoi pisi golaghat police pen kajiranga national park keton kelangatum neping nang pon cheklo Bangso puthak Karbenglong Lifepen Bagori Range alongan damsi biman taro phan chetong dampen alang liphan karjohot nang kachithando na tengke kindu anu kejor ke pon ke wanpu niliphan nang boklo bonta lahai nang ke koilapen nang ke bokalam ke ahok kalipusi pherang ke thengnu nang chethandon Angka mane kondu anu ke pon sono yori Oh, masih kondu anu pon no masih ke la gori ram telo mesin lipon no masih ni pan pajar tadi oh, pajar tadi masih ada mesin keren masih dikutin agar suap poisa terlang Chethan ponmi Socheng Thenta constituency ke Nongnam kache thanglong Kajiranga National Park pan kache koi norajok ke ongdum karbia radatum kedo ke thaka kesung thepe khangjang Athema bangso Kajiranga National Park along kedo anam ke sodak kindu kapathiatum kaprek adim pen wangpo rong arai long jongsi kindu ki thi dokok pulote adai ke jong ponji ke adung arai kedo adai ka be akarbia to maphanse akoi pipon po nep kangnang pon anut phodunanglo
Lasi hamphang asong lapen Karbenglong Autonomous Council ke chari ponbom asongja potum bangso puthak matha parsik dunra ahokalam kachini dunjia phan RD pipon asonte radaphan mesenji Rongmong wepen lapsing terang Karbenglong live COVID-19 ake sobora jok det pikang hapchega jok penang an kapathua hin akatora sitami chitong nang koklo bonta non unlock for pangdak det penapi kapathua hin pendang lok lokacharlia hin sitami kangpu pon jok ki ongdung atum aning karong chipi pondo Lason si Karbenglong Aradaphan football kapathua hin ame kapaprangpot Morning Star Football Academy Jaipong aro lapente Jaipong Sports Association atum chelang petpen Jaipong pathua klamalong kapang therasai kedeng Bangso hot Jaipong Sports Association amaipu longsing hansepen kaninja tengke non nangkeleji preya chiklo kicheng si aroi malomben Jaipong Sports Association kaparlo an club mate aterang atumang league kapathu chengponpo Bangso joksi pathu aklam kapang therasai dengpon lo pusi ningjepon 2020 ning kanstame ani kanwang asam thak thaksi ladak Jaipong ni tum Sports Association hin bestame non league kapathu pangcheng poni pasini tum chi sik chedang lo la sila bangso chi sik chedang along stame Jaipong Morning Star Academy ari somar tumben pen cherap chitu si la pai kirang la pen phil ka son se ka do ya kam samini tum klemra pet bom lo apen nilitum ake ang ni tum ake mang mangke la non Oktober second tarik lom si 2 tarik lom sini tum pangcheng pon pusi matha pon lo Labangso pathu aklam kapang therasai kedeng along Karbenglong pen nongnam kache thanglong Morning Star Football Academy Jaipong aro atum setami nang kacharap dun thekapot kachuro alam the hanse asang hopen ningje ponthu langhin pen sarprang ri ingti kathar Karbenglong lai Pini prime time berta kelopon sakang toniklo domi thakme kardom